U redu. Na moj znak. Zar je neobično biti mlad i zaljubljen, kad za svim običan ljetni dan ko tren prođe? Jer ako tražiš ljubav, ja znam gdje skriva se. Zar nije logično da dugo već te volim ja? Ma ne pali. Bijedno. Može biti sram. Dosta! Ja sam princ Tane, ja se ne mazim! Moja čudovišna obitelj. Auto, to ti vrijedi. Oprostite. Ne vrijedi ga imati. Vrijedi je se otarasiti. Tiho! Kakav je to zvuk? Čujete li? To sam ja. Vibiriram će. Halo? O, hej, trebam vaše zube. Kako volim? Lažne vampirske zube. Čujte, Tražila sam posvuda, vi ste mi zadnja šansa. Vjerujte mi, madam, premda nisam tako mlad. Moji zubi su svi na broju. jesam li dobila vampir shop? Ko snimi i to? Ovdje je Drakula. Tko? Drakula. Princ Tame? Ne. Šišmiš iz pakla. Pošast Transilvanije. Kralj Šišmiša. Okej, Drakula. Prekidam vezu. Stop, ne prekidaj, molim te. Zašto ne? Zato što je lijepo napokon porazgovarati s nekim. Zar si usamljen? Jako usamljen. Pa, ako želiš, možemo čuvrljati. To bi mi bilo jako drago. Kako se zoveš, djevo bajna? Emma Wishbone. Pa, Emma Wishbone. Možda nam je bilo suđeno da se upoznamo. Jesi li dobro? Oprosti, malo pretjerujem. Halo? Halo, Emma? Halo? Jedva te čujem. Super, još da si mogu priuštiti novi mob. Skini mi se, glupa tanto! Emma Wishbone. Renfield! Nađi mi Emmu Wishbone i postaće moja žena. I unesi moj veš. Mislim da će kiša. Znaš li što danas nije, Cheyenne? Tvoj dan? Upravo tako. Dušo, to kažeš svaki dan. Da, ali danas sam umjesto prodavonice kostima dobila Drakulu. A,
I zbog toga telefon mi je u kanalizaciji. S kim si to pričao? S nekim čudakom. Zašto se to stalno događa? Daj da te opustim masažom. Kao da je čitava obitelj prokleta. Max ima problema u školi, a knjižara propada. Max, pokaži svoj eksperiment. Cijenjeni kolege, predstavljam Sunčev sustav. Planeti kruže oko veličanstvenog sunca, koje gori na 15 milijuna stupnjeva. Ali jednog dana, za oko 5 milijardi godina, sunce će se početi hladiti, a na zemlji će zavladati ledeno doba. Čitav će planet biti okovan ledom. I životu je kraj. Ima li pitanja? Da. Kako želiš umrijeti? Moj kći Fej očajnički želi odrasti. Jer znam da sebe volim, da sebe volim. Fej, ako ti se lik tako sviđa, popričaj s njim. On gleda samo na manekenke. Samo sebe sam. To je tako cool. To je tvoja nova stvar. Sad je tvoja. Ti si stvarno zgodna, Fej. Baš, si vidla moju zadnju naslovnicu. Guba, vidimo se večeras. O, ne, Šila, dolazi k nama. Pa nasmiješi se i reci hej. To je full komplicirano. A ne, trebaš samo poticaj. Hej, to je neki novi način upoznavanja. A tko si ti? Girtl? Ime ti je Girtl? Blum? Flum? Blum? Okej, Flum. A da se skineš s mene sada? O, Fej. Naravno. Zemlja zove Fej. Ja i Ben tražimo zgodne cure za novi video. A snima se večeras. Pa? Pa, ti si zgodna cura. Stvarno? Vidimo se večeras. Flum? On misli da sam zgodna. Čekaj, zar ovo nije tvoj brat? Brat? Ko? Ej, vraćaj se šteberčino! A Frank nikad nije doma. Wishbone obradi ove kreditne zahtjeve do sutra. Ali želim stići doma na vrijeme da vidim obitelj. Ti voliš svoju obitelj? Da, naravno. Dakle, pobrini se da ne dobiješ otkaz i ne ostaviš ih jadne na cesti da gladuju! Što je to? Stres mi jako napuhuje. Sorry, dečki. Smrdi kao da se nešto ovuklo od tebe i krepalo. Sad ne mogu naći vampirske zube za kosim. Htjela sam da opet nešto radimo kao obitelj. Nekad smo se dobro zabavljali. Oblačili, išli na zabave. Gle što sam našla. Gdje si ih nabavila? U Caritasu. Ravljeni zubi. Od prvog su vlasnika. Što je sad? Kad bi bar bila neka zabava za nas. Misliš ovakva? Čudovišna maškarada? Cheyenne, to je savršeno. Moji će biti presretni. Kad smo zadnji put radili nešto zabavno? Ne znam, vaša briga. Prije godinu, 9 mjeseci i 23 dana. Znači moramo to nadoknaditi. Ja se moram pripremiti za dejt. A ja moram proučiti hladnu fuziju. A ja imam posla.
Ali već sam napravila kostime. Gle. Njoj ne treba zlati sjaj, ne mari za prsten taj, jer zna da sam samo njen. Jer zna da sam samo njen. Prijateljice mila, što kažeš da ti vratim slobodu? Pustiš me? Ako još uvijek vladaš svojom magijom preobrazbe. Vladam. Moja Amalija. Kroz tamu, kroz mrak, sja vatreni znak. Evo, dokaži na ovo. Zvrni smo super! Mama, stvarno nas sramotiš. Što god da učinim, ti misliš da je sramota. Kad stavim šminku, to je sramota. Kad ne stavim, opet sramota. Kad obučem minicu, to je sramota. Ne, onda nas ne sramotiš. Stvarno? Samo izgledaš jako tužno. A ja mislim da je mama predivna. Aj, prestani se stalno bojati. Hej, ne bojim se! Da pružaš otpor, ne bi te stalno štuti. Au! Zar te zlostavljaju u školi? Radije sam ulisica nego da padnem na testu. Pala si na testu? Au! Ne tuci brata. Au! Hej! Nisi niš rekla za šutanje. Nasilju pribjegavaju samo nesposobni. Pametni. Frank, reci nešto. Nešto? Sama si tražila, mama. Ne pravi se pametan, Max. Prekasno. Au! Frank! Preobrazit ćeš mi ovu ženu u vampira. Ali, Drakula, ti si. Zašto je ne ukrizeš ti sam? Ako je ugrizem, izgubit će dušu. A njena je duša stvarno izuzetna. Čarolija, teška je to za ljude. To samo uspije ako ona sretna nije. Wow! Crveni tepih. Ova zabava je stvorena za mene. Stigli ste. Hej, mi smo došli na zabavu. Znam, duša. Za mnom. Ovo dam. Okej. Imam ih. To! Stvarno smo posebni gosti. Dajte, mama. Jesam ti rekla da će biti zabavno? Rock and roll. Gdje smo mi to zapravo? Na jednoj super zabavi. A zašto smo na pozornici? I zašto smo samo mi u kostimima? Misle da smo band. U redu, možemo mi to. Tiha noć, sveta noć, ponoći. Imam dojam da je Emma vrlo nesretna. Da začarati je mogu. Izvrsno. I sredi to prije nego odeš. Treba mi odmah. To nije bilo idealno. Zašto ne pričaš kao normalni ljudi? Budite malo pristojni jedan prema drugom. Trenutno se ne osjećam baš pristojno.
Oprostite. To je bilo totalno poniženje i ti si kriva za to. Bilo je slučajno. Nitko nije želio na glupi obiteljski izlazak. Ja sam želio učiti. Vi ste tako nezahvalni. Hej, molim te, ne viči na djecu. Napokon se budi. Možeš li nas odvesti doma prije nego što opet zaspiš? Da, naporno radi. A ja kao ne! Pa, ovi mi kostimi ne djeluju baš kao težak posao. Mrzim što me moja kćer stalno vrijeđa. I mrzim što se djeca stalno svađaju. I mrzim što moj muž sve to prespava. Upalit će sad moja magična preobrazba. O, tako nesretna ti si. Kako si pronicljiva. Pomoć će Baba Jaga želi. Stvarno kako? Urok ti udjeli. Što? Molim? Kroz tamu, kroz mrak, sija vatreni znak. Svakako. Nego, bakice, zar nemaš neku bačku koju treba nahraniti? Ili tako nešto? Super, sad će i kiša past. Mrklenu čokolad. Stvarno mislim da smo svjedoci prave magije. To je nemoguće. Imaš li drugo objašnjenje? Baš ne. Preobrazbio dječak. Zašto ih ne mogu skinuti? Čekaj, pomoći ću ti. Neće se! Au! Nisi baš ljubazna prema braci. Max! Tlakav sam! Posvuda! Tata? Da, to je tata. Što si učinila mojoj obitelji? Opala! Zapravo sam samo tebe htjela preobraziti. Ako su preobraženi svi, znači da su nesretni kao ti. Ja sam preobražena? Pogledaj sama. Ja sam stara vještica. Ne, to sam ja. Ti postala vampir bez odraza. Ja sam vampir? Da. Nestani hitro! Gdje je sad? Ako bi potvaje moglo! Vraćaj se ovamo. Nestani hitro! Prokletstvo! Amalija se ispraznilo! Okej, ma. Išla si u teretanu. Isplatilo se. Sad si moja vještice. Baba Jaga brsa kozic! A da, a tko ti je to rekao? Iz oca to pročitah! Ali nisi stavila naočale. Nestani hitro! Ulovila samo si sebe. Samo usavršavam tehniku.
Ma sì, da te ne Još suši vešu se noći! Nestani hitro! Jesi li čula za četkicu? Vraćaj se ovamo! Nesretna žena ne odustaje! I kako te služi to tvoje magično nestajanje? Puno snage treba za jako magiju, a Majlija se mora napuniti na izvoru duhovne energija. Super! Idemo onda svi da nas preobraziš natrag. Oprosti, dušo, sama ja putujem u Oculus Londra. Ovo ne samo da nije moj dan, ovo nije ni moja noć. Nije ovo Londra. Nikad ne radi to bijedno smeće. Beskorisna si, dug je još put. Gdje su djeca? Ustao. Što? Šta? Frank, još uvijek znaš ko sam, zar ne? Usta. Ne, ja sam Emma. Emma. Da, tvoja žena. Usta. Dobro je da se neke stvari ne mijenjaju. Mislim da ovdje imam ozbiljnu šansu. Ne smijem uprskat. Rafael, svakiraj mi stvari. Idem upoznati buduću nevjestu. Jako smiješno. Prođe Kobija, provuči se kraj LeBron Jamesa i zabija! Jej! Nemoj me pojest, baš sam jeo čili, baš ću ti na želudac. Nije baš lijepo biti uplašen, zar ne? Ti govoriš? Ništa ti ne promiče, genije. O, ne! Moje hlače! Ne! Ja sam Fej. Ko? Flu.
Pa taj styling baš i nije u skladu sa smjerom u kojem ide naš video. To nije kostim. Ja sam mumija. Neka luda vještica mi je začarala obitelj. Ma nemoj, baš lijepo. Neko se prejeo bombon od maškara. Ej, probaj, uvjeri se. Wow, to je baš... ti si baš... pljesnjiva. Pomozi mi, molim te. Mislim, čuj, ja bi, ali zaista imam brdo zadaće. Misliš da sam odretna, ali tako? Ma ne, ti si super. Ti si najzgodnija lešina koju sam ikad vidio u cijelom životu. Da, okej, nisi ni ti neka faca. Fej! Max! Jeste li tu? Oprez! Pazi! Glavu! Bolje da to ne slomiš, to je poklon tvoje mame. Jednako mi se nikad nije sviđala. Mama, tata, to ste vi? Mama! Oh, Max! Okej, ovo je nešto novo. Hej, jesi li dobro, dušo? Nemoj ti meni, dušo. Ti si kriva za sve ovo. Što? Ne bi uopće bili u problemu da nas nisi natjerala nositi one kostime. Gle, naći ćemo tu vješticu i natjerati da nas vrati. Obećavam. A kako ćeš to napraviti? Proguglat ćeš ju. Rekla je da ide u nekakav Oculus Londra. Okula. Da, ni meni nije jasno. Oculus Londra, oko Londona. To je veliki vrtuljak u Londonu. Znači, vještica hoće ići na vrtuljak. Čitao sam u školi da se oko Londona nalazi na drevnom magijskom tlu. Vještica ide tamo da obnovi svoje moći. Znači, idemo u London! Ovo nikako Lundra. Ne stani hitro. To ja zovem ozbiljnom duhovnom preobrazbom. Meni pričaš, baš sam iskašljao glavu. Hvala ti što nas voziš do aerodroma. Nema problema. Život je putovanje, a ja volim putovati sa stilom. Sad mi je drago da psi ne vide u boji. Ja mislim da nije Londra. Ne stani hitro. Ej, naći ćemo tu vješticu, obećavam. Nije samo to. Napokon nekom dečku budem zgodna i sad me ne može ni pogledati. Ljepota ne traje. Nije bitno što neko drugi misli, Fej. Bitno je da ti znaš koliko si posebna. Ne treba ti to netko drugi reći. Ja sam nekad bila takva. Nije bitno. Odvešću vas tamo. Krećemo! Idemo! Ne, stani! Što to radiš? Ne smiješ izaći. Van je dan. Pa? Ti si vampir. Izgorit ćeš. Ali kako ćemo onda stići do Londona? Pa, jedna legenda kaže da vampiri sa dušom možda mogu preživjeti kontakt sa suncem. Pa, super. Onda idemo. Ali to je samo legenda. Tko zna je li istina?
Dakle, samo je jedan način da doznamo. Ne, mama, nemoj! Eto, i to pitanje je riješeno. Hvala, velebno sunce, što prijateljicu mi ne pretvori u pepeo. Mama, što ako se ne želim vratiti na staro? Volim kad me se ljudi boje. Dušo, sasvim te razumijem. Nisi ti skrenula. Izgledam kao prahistorijska sarma, a tata kao divovski prdeći idiot. Okej, što i nije nekrost. Fej! Sam kažem, ako vas dvoje odustanete, to totalno nije fair. Nitko neće odustati. Max, sad ti se čini da je super što te se ljudi boje, ali strašni ljudi su usamljeni jer nitko ne želi biti s njima. Koja je to sapunica? Fej, tiho. Budite vrlo prirodni. Kako vam mogu pomoći? Zdravo, 5 karata za London, molim. Zapravo, 4 ljudi i pas. On uvijek putuje s nama, taj mališa je dio obitelji. Zar nije tako, Rambo? Aha, naravno. A zašto je gospodin Wishbone pola metra više nego što piše? Hormoni rasta u mesu. Vi ne pratite vijesti? A što nije u redu s vašom kćerkom? Akne, pubertet, znate. Vrlo ozbiljan slučaj. U redu, a vi? Ja? O da, ja sad nastupam u Dracula musiclu u Londonu. Obukla sam kostim da uštedim vrijeme. Impresivno. Vaš pas će morati putovati s prtljagom. Imate li kave za njega? Mama, ne želim putovati s prtljagom. Ne brini, Max. Mislim, Rambo. To sam ja. Ja sam trbuhozborac. Zdravo, gospođo, ja sam pas. Dajte mi keks, molim. Ako bi mogli pričekati na trenutak, molim. Osiguranje? Imamo mali problem. Nima šanse da će izgledati ovako do kraja života. Moramo do Londona, da nas vještica pretvori natrag u ljude. Moraš nas pustiti u avion. Moraš! Halo? Nema problema. I prebacit ću vas u prvu klasu. Izvolite vaše karte. Hvala. Idemo, Frank. Ugodan let. Jesam vam rekla da će sve biti u redu. Nemam pojma što se upravo dogodilo. Možeš hipnotizirati, baš kao u prokletstvu mumije. Stvarno? Mama, trebam veći džeparac. Da ti nije palo na pamet, mlada damo. Više šanse imaš kod tate. Šališ se. Gledajte, cure, to se dogodi kad pretjerate s peelingom. Lista velike klupe manjice. A ova ima bananu. Mama, moram ovako izgledat. Daj da se bar malo zabavim. Čokolada za sve! Hej, prestani s mjesta. Ma da, malo. Pa ovo je puno bolje od gledanja filmova. Što ti je? Ja sam samo gladna.
Pa uzmi ovo. Ne. Možda sok od rajčice? Okej, ko si ti, što se zbiva? Da li ti ime, princ Tave, govori nešto? Ja sam Drakula. Drakula? Kako si ušao u avion? Morao sam te upoznati, moja crna ružo. A sad, draga, što učiniti? Pa, na tebi je red, zapravo. Sisati ljudsku krv je tako nehigijenski i tako uobičajeno ovih dana. A to je pitanje kako se riješiti ostataka. Ostataka? Pođi sam. Kamo s tobom? Gdje pripadaš? U moj dvorac. Ali, ja... Ne mogu ostaviti obitelj. Zar bi radije ostala i isisala im životnu snagu? Da utažiš tu neutaživu žeć? Ne. Idem s tobom. Tako sam i mislio. I ovo mjesto Londra nije nestani hitro. Žalim zbog maske, nisam ljubitelj sunca. To znam, ali što kažeš na padobran? Padobrani su za papke! Čisto za informaciju kamo doletimo! Prema našoj zajedničkoj budućnosti. Možda sam razmažen, ali volim putovati sa stilom. Mama? Sad je bila ovdje. Nestala je. Ej, daj mi to! Hajde, skoči. Znam da to možeš. To mi se sviđa. Šalavala. Samo ja to mogu. Ovo je malo prenaglo, zar ne? Tvoja užina. Koji je ovo vrak? Želim krv, a ne tabletu. Vjeruj mi, Ema. Ali kako da ti vjerujem, ti si Drakula. I samo ja znam što ti treba. Da, treba se naviknuti. Upalilo je! Biću kao prije! Zašto mi pomažeš? Nakon 1000 godina ti si uspjela odagnati moju melankoliju. A to je tako tužno. Ne, jer se isplatilo čekati. Napokon mogu s nekim podijeliti svoj život. Romantično. Vampirska žena. Čekaj, ti si nam smjestio onu vješticu? Vješticu? Ne poznajem nijednu vješticu, zar uopće postoje? Vrati me natrag moje obitelji. Zar te stvarno usrećuju? Pa, ponekad.
ponekad nije dovoljno za tebe, ljubljena. Zaslužuješ biti sretna zauvijek. Omogućit ću ti život kakav nisi mogla zamisliti. Moj dvorac bit će naš dom. Ali putovat ćemo na najromantičnija mjesta. Ovaj svijet i sve ostale. To bi moglo biti prekrasno. Može li ti muž ponuditi tako nešto? Pa, igrali smo Čovječe ne ljuti se nedavno bez pravog razloga. Zašto onda okljevaš ljubav i slijedi srce do mene? Ja moram natrag svoje obitelji. Zar ćeš radije biti nesretna? Ne, ali kad si majka prihvaćaš i dobro i zlo. A ako si sigurno, neću te zadržavati. Mogao si mi poznati taksi! Ako se mama ne pojavi ovdje, nikad je više nećemo vidjeti. Ema će biti dobro, ljudi. Opustite se. Tai Chi pomaže. Ovo zovem kokoš uljeće u juhu. Mama! Mama! Ovo moram uvježbati. Mislili smo da te više nećemo vidjeti. Dobro sam, sve je u redu. Nego, kako ti je to bila fora? Jel ti palo na pamet da nas zoveš? Da, stvarno smo se brinuli. Gdje si bila? Teško je objasniti. Drakula te može hipnotizirati. Drakula? On je vampir. Ne, Drakula, on je frizer. I? Je li privlačan? Kao na filmu? On kao traži ljubav. Renfield! Pripremi operaciju Ledeno doba. Ako ja ne mogu imati ljubav, ne može nitko. Eliminirat ću sav život na zemlji. I reci babi Jagi da je čeka izuzetno gnjusna budućnost ako ne uspije uništiti tu sretnu obitelj s mjesta. To nije dobro. Ej. Ne sam hitro. Big Man. Big Ben. Big Man. Vještica! Oculus opet grifo. Drži je! Ovo je Londra. Nema šanse da ću skočiti za njom. Pa naravno. Plači, Marča.
Dajte, molim vas, prestanite. Bar jedan put. Opet ta glupa magija. Što ona to radi? Vratit će nas u ljude. Bilo ti je i vrijeme. Idemo. Vrati nas natrag i letimo doma. Ne, učiniti neću. Napunjena je Amajlija, znaj. Dovršit ću zadatak svoj, da Baba Jaga napokon slobodan bude. Ne. Vrati se ovamo, ti obično malo. Gasa, petljata mi se u posao. Kroz nebo, kroz zrak. Leti na moj znak. U Egipad. Opet pogodila sve. Ne, nisi baš sve. Nego, ko misli da nas je Baba Jaga opet preveslala, ha? To bi možda moglo objasniti zašto smo sad u Egiptu. To nije problem. Mi ćemo otići iz pustinje i naći tu staru ružnu vješticu. A kako bi to trebali izvesti? Još radim na tome, ali dajde, mi smo obitelj, mi možemo sve. Svi za mnom, odlazimo iz ove pustinje. Vrati moju prijateljicu! Neka! Brzo trčiš, bakice. Nestani hitro! Nije fair. Moja Amajlija! Imam ju! Drži se! Daj mi ruku! Privjerujem! Zašto? Jer sam pozitivka po scenariju.
zaključao me Drakula na 1000 godine. Što više čujem o tom liku, to mi se manje sviđa. A onda slobodu mi obećao ako u zlu mu pomogu. A onda čini sa Wishboneovih skinu. Učiniti to mogu jedino oni sami. Stvarno? Ali kako? Tek onda kad budu sretni. Kad ljudi će postati opet. Znači bolje da se naviknu biti čudovišta. Renfield! Budućnost svijeta leži mi u ruci. Nevina pahuljica, pretvorena u smrtonosno oružje. Gledaj što jedna sitna pahulja može postići. Sad zamisli milijarde pahuljica sprešane u ledenu kuglu. S tim uništit ću samo sunce, a zemlju će okovat smrtonosno ledeno doba. Mama! Mama, našao sam tragove! Tragove! Samo ih slijedimo i spašeni smo! Mama? Da? To su naši vlastiti tragovi. Sve će biti u redu. Kako? Pogledaj oko sebe, zar ne vidiš da smo u ogromnom divovskom pješčaniku? Zvučiš kao da sam ja za sve kriva. Pa, ti si ta koja je zloj vještici vratila Amailiju. Sve uvijek mora biti po tvom, a nas niko ništa ne pita. Misliš da sam sasvim nesposobna, zar ne? Ne, pa super si sredila da budemo odvratna čudovišta. Znaš nam upropastiti život bolje od ikog drugog. I zato ću biti smrdljiva i ružna za uvijek. Zašto ne mogu imati kćer koja je dobra, koja natuče brata, koja nema jedinice i zbog koje se ne osjećam kao pravo čudovište? Tako mi je žao, dušo. Onda si pronađi drugu kćer. Hej, vrati se. Brojat ću do 3. 1, 2, 3. 87, 88, 89. Sumnjam da će se vratiti. Max, žao mi je, ali to nimalo ne pomaže. O, super! Fej nije tu, pa vičeš na mene. Dosta mi je ove obitelji. Od sad sam Vuk samotnjak. Max, brojat ću do 3. 1, 2, 741, 742. Zašto onda, kad te najviše trebam, stojiš ko trupac i ne govoriš ništa? Ufta. Sad je, Boga mi, prekasno. Ufta. Ne mogu to više podnijeti! Samo nestani! Miči se! Bolje nam je kad smo razdvojeni. Ema je napustila obitelj.
Možda sam upravo dobio drugu šansu. Odletit ću natrag svoje Emi. Renfield, pauziraj operaciju Ledeno doba. O ne. Tako sam gladna. Treba mi krv. Prihvaćam. Večera. I baš kad pomisliš da je čudesima došao kraj. Zabranjen prolaz kroz moju pustinju. Upoznaš tornado koji govori. Nitko ne ulazi u moj. Dobrodošla u Egipat, predivna ženo. Ovdje je vruće. Napokon malo hlada. Hej, au, prestani! Ne treba mi šišanje. Nitko ne dira Vukomaxa. Mamut? Mamut. Koji se to genije sjetio da imamo modni foto session u pustinji? Cure. Vidi, vidi. Opa, baš si nas iznenadila. Što radiš ovdje sasvim sama? Jesi li dobro, dušo? Djeluješ mi bljedo. A ti djeluješ ukusno. Moja draga, me treba. I ja sam tu. Mogu li? Koja snaga. Ja sam faraon Imhotep. Ti si Johnny Depp? Imhotep! Okej, vaša pješčanosti.
Ti si vrlo lijepa. Ja? Ja proživjeh više od 3000 godina, ali svi tih ljeta ne upoznah nikog tako lijepog kao ti. Dođi, pokazat ću ti pravu snagu mumije. Baš lijepo. Dobrodošla doma. O, tjesno ti nije? Mogu li te zamoliti? Ostani sa mnom, Ema, i bit ću najsretniji besmrtni ovisnik o plazmi na svijetu. Svaki četveronožac mora biti na uzici. Ko je četveronožac? Bog! Sve je u redu, ne čuti ništa. Ali strašni ljudi su usamljeni jer nitko ne želi biti s njima. Dobrodošla u moj dom. Wow. 1000 godina čekao sam na ženu poput tebe. Onu posebnu. Onu čija ljepota sija jače od sunca. Onu s kojom mogu pokoriti svijet. Pokoriti svijet? Odmor. Dame? Šta? Ja ću preuzeti stvar. Stvarno ti dugo treba da se odlučiš, ljubavi. Ovo će boljeti ujutro. No, draga, hoćeš li biti moja? Bolje im je bez mene. Prihvaćam.
Ja sam sad najsretniji od svih ljudi, bili oni živi ili mrtve. Renfield! Odvedi moju zaručnicu u njene odaje i pripremi Lazarovu kupku. Malo sam se otromboljio. Sad, kad smo napokon zajedno, nadprirodnim ćemo moćima zavladati svijetom kao bogovi. Haha, nitko nam se neće suprotstaviti i svi će obožavati tvoju božansku, neprocjenjivu ljepotu. Ne bih rekla. Ne proturječi mi! Radim šta hoću, ne možeš me natjerat. O, mogu. Zvučiš ko moja mama. Imaš ti još toga za naučiti! Obrazovanje nije moja furka, pa zbogom. Ovo je moje. Renfield je pravi brbljavac. Kakav madrac! Zašto sam uvijek bila tako stroga? Mislim da bi trebala osvježiti make-up. Nitko me neće vidjeti. Tako. Ljepota je prolazna. Sad kad sam te pronašao, ostaješ sa mnom. Nema šanse da ću ti dopustiti da zavladaš svijetom. Moraš poći sa mnom. Tko će te prihvatiti dok tako izgledaš? Nije bitno što netko drugi misli, Fej. Nije bitno kako izgledam. Bitno je kakva stvarno jesam. Ako ne pođeš sa mnom dobrovoljno, ja ću te prisiliti. Au! Pusti mi sestru na miru! Hvala što si pokušao. To je bilo stvarno hrabro. Nema na čemu, ali moramo popričati o tvom novom dečku. Usta, mladi! Okej, puno je strašniji od mene. Mladi! Imhateva!
Par krepanih šišmiša neće biti na odmet. Ti! Smiri se. Ona je na našoj strani. Što? Istina to je. Pala sam na tvoje laži previše puta. Možemo joj vjerovati. Dovela me je k tebi, nije li? Pa, da, to je istina. Drakula ju je prisilio da te začara. Zatočio ju je. Drakula je kriv za sve. Čudovište on je i ne preza od ničeg da dobije što šeli. Valjda nisam htjela vidjeti kakav je zapravo. A sad ću zauvijek izgubiti svoju obitelj. U redu je. Za tebe mogu to promijeniti. Ko bi rekao da je tata takav? Valjda mu je samo trebao odmor. Tako ste mi nedostajali. Jeste li svi u redu? Da, zahvaljujući tati. Znaš kako je namlatio divovskog žohara? Borio si se s čudovištem. I pobjedio. A zašto smo ovdje? A zašto je ona ovdje? Pomoći vam ja želim. Ona nas je okupila. Ema, ne smiješ napustiti dvorac. On ipak govori. Da. Ako ne pođeš za mog gospodara, on će uništiti svijet. Što? Malo je pretjerao. Namjerava ispaliti ogromnu ledenu kuglu u sunce i onda... Će se sunce ugasiti i sav život na zemlji će nestati. Osim vampira. Njima ne treba sunce. Znači, da spasim sav život na zemlji, moram se udat za Drakulu. Ne, sredit ćemo ga. Ali kako? Moj gospodar je trenutno u Lazarovoj kupki. To sredstvo mu pomaže protiv starenja. Zanimljivo, ali pokušavamo spasiti planet. Ne razumijete, u kupki je bespomoćan, ali unutra je samo do zalaska sunca. Okej, nemamo ni plana, ni vremena. Čekajte, ima li ovaj dvorac kuhinju? Onu najbolju iz kataloga. U redu, trebamo sol, maslinovo ulje i vodu. Kuhamo Drakula čalšu? Od soli, ulja i balzama Sve tu vodu napraviš. Najbolje antivampirsko sredstvo. Svetom vodom protiv Drakule? Uvijek pali. kad ga sredimo, zatvorit ćemo ga zauvijek. Sol i ulje. I voda. Gdje da nađemo sveti balzam u kuhinji? Jer sumnjam da stoji među začinima. Ovdje je čitavo vrijeme. Tvoji zavoji su natopljeni tekućinom za balzamiranje. Okej, ponekad je stvarno cool bit pametan. Na što su sve ljudi spremni da skinu godinu ili dvije? Ure, skočić gore i uliti svetu vodu. Princ tame budan je. Eva, zašto biraš svoju bijelu obitelj kad sa mnom možeš postići sve? Ne, osjećam tvoju svetu vodu. Oho, kako je to nanjušio. Tvoje srce tako mračno da te nemoguće voljeti. Budi oprezna. Vrlo je strmo. Vidiš? Ovo ti je od viškonovi! Za svaki protuotrov postoji protuotrov. Dobar ti tek. I dobrodošla natrag.
sam! Vjerujem da je majčinska ljubav jača od njezinog Ugrizi ga i živjet ćemo zajedno do kraja vremena. Ti si moja, ti si vampir, jer ti je to suđeno. Ja te volim. Ema, sada učini to. Ema? O, Ema? Ne! Najveća magija, ljubav je... Zašto mi se to uvijek događa? Pusti moju mamu na miru! Jak ili romance? Ljudi, zašto moraju biti tako ljudski? Jesi li dobro? Je da si budna. Ono što sam ti pripremio je mnogo zabavnije ako si pri svijesti. Ledena kugla se širi. I uskoro je spremna za lansiranje. Bojim se da će tu postati tjesno i vrlo, vrlo ledeno. Da. Pusti moju obitelj na slobodu i ja ću ostati s tobom. Nažalost, prekasno je, Ema. Odabrala si obitelj, a ne mene. A ja sam te odlučio uništiti. Shvati to kao izuzetno ružan prekid. Ti i moj kvarni sluga otkrit ćete što se dogodi kad izdate princa Tame. Strašno sam pogriješila i sad svi ispaštaju. U pravu si, Fej. Najbolja sam kad treba sve pokvariti. Ne, mama, ti si bila u pravu. Jesam? Nije bitno što ljudima izgledam kao mumija. Ja znam tko sam ispod svih tih zavoja. I nije tako zabavno biti strašan. Zapravo sam usamljen. Žao mi je što sam rekla sve te užasne stvari. Ne bih htjela nikakvu drugu obitelj. Fej, moj umire, ja tebe molim. Ima li mjesta za mene? Poništila si kletvu. Napokon ste sretni. Djeco, moramo zaustaviti Drakulu. Imamo još mali problemčić s lancima. Ja nemam. I zato ćeš sam samcat hrabro svladati princa Tame i odvesti nas kući. Hej, što? Ti jedini nisi u lancima. Hej!
dolazi. Posljednji put. Jer uskoro, prijatelju mali, tvoj veliki brat sasvim će ga uništiti. Bet ti, što radiš ovdje? Zar nisi zamrznuta? Nisam zamrznuta. Vižbonovi nikad ne odustaju. Kakva upornost. Reci mi, dušo, kako misliš savladat biće koje te smrzne kad mu se prohtje? Varalice! Gdje ti je sad tvoja super moć? Još mogu stisnut kum. Ne tako brzo, ljigače! Dosta je bilo. Što to radi? Bracu, hoću reći kracu. Bijedna stvorenja. Vidi vas. Odvratni, slabi, mlaki. Ali mi smo obitelj. Ono što ti nikada nećeš imati. A nećeš ni ti. Što ćemo sad? Sredio sam žohara. Bome jesi. Mislim da ću srediti i ovo. O redu, riješimo to. Licem u njušku. Sunce. Stvarno ste mislili da možete pobijediti mene? Mene, princa Tamer. Pošast Transilvanije. Oprostite se sam. Bijedni smrtnici. Ne možete mi ništa. Drakula. Kao što sam i rekla, obiteljska zabava je najbolja. Još posla, Wishbone. Ne bi išlo. Ja idem doma. Mogu tu dati otkaz, znaš? Misli na svoju obitelj. Upravo to i radim. A? Wishbone! 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 Sunshine, she's here. You can take away. Because I'm happy. I'm alone. If you can, I'm alone. Because I'm happy. I'm alone. If you can, happiness is the truth. Because I'm happy. I'm alone. If you know what happiness is to you. Because I'm
Tada! Glasove posudili Dijana Vidušin, Ranko Zidarić, Judita Franković, Nina Kraljić, Jelena Miholjević, Alen Šalinović, Sanja Marin, Edvin Liverić-Basani, Nikola Marijanović, Janko Rakoš, Čila Barat-Bastajić, Marko Cindrić, Mima Karaula, Vanja Čirić, Dragan Peka, Martina Kapitan Bregović, Božidar Peričić, Sara Spinčić, Maja Meovšek Haluza, Vjekoslav Hudeček. Prijevod i adaptacija dijaloga Davor Slavnik. Redatelj dijaloga Tomislav Rukavina. Snimanje i montaža dijaloga Damir Keliš. Remix zvuka Bojan Kondres. Obrada i produkcija Duplikato Medija. Distribucija Blic.